November ni ko sang ni som ni hian court chuan Republic venga rong taka mi pangalai mei thatu lalchan chuat chu athi ma zel tang torin shemna ati chuak pulal chan chua son of Parzuala Republic molveng aizol shemna dan tur chu hetiang hi ani pakhatna tualtha tuma mina lu thu boy section 449 IPC a shom taka kumsom lungin tan le cheng noi ni choi poisa choi tura nei lo chuan kum ni dang lungin atan pelang panhina tualtha tumna thu boy section 307 IPC a shom taka kumsom lungin tan le cheng noi ni choi paisa choi tura nei lo chuan kum ni dang atan bel leang heta shemna hi kalkop lovin asangin akalanga kumsom ni shom takin zela tanga paisa choi tur anei lo chuan kumli dang atam belang pathumna achunga thuboi pahni kumsom ni palichung shom taka lungin atan tlak nuwa chau mi pangalai atha thuboi section 307 IPC a damchung zela tan le poisa cheng noi ni theu awain cheng noi som a choi bokang poisa choi tur hi anei lo chuan kumsom dang lungin atan bel leang a shremna dan kaltlang pui dan tur chu hetiang hi alo niang pakhatna kumsom hi chung shom takin lungin atang photanga poisa choi tur anei lo chuan kumsom ni pali shom takin lungin atang photang panhina chumi kumsom ni pali atan zo nuwa chau dam chunga tana alungin tan hun tur a in tran chau anga poisa choi tur anei lo chuan dam chung lungin tan baka kumsom dang atan bel bokang pathumna ti chuan kumsom thum pali chung atan baka dam chung lungin tang turati ania athu boy korta akal pui le ngai to ani chunga lungin alo tan to te ro chu atan hun chung tura hian chut tel tur ani